Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Buyay, saan ka pa nga gawa-awid Aging ka di sumangpad ang kalinting ka ng tibanang, wine? Sapay kaya't kunti agawid, manong kwarog. Mailiw lakit din inanang ko kanyak. Madda makita ki jay ilay akabaranggayam. Ibilin ka o ngay bagada kininanang mau. Asan ka pa makaaway, tawandang kail. Ibilin mo nga rod tapno saan naman danagan ni nanang ko. Wan ka day. Nadamot la siguro agudong akabaranggayam. Ay, awan ka di ti silpon ni nanang mau. Nadadahal ti silpon na manong. Sika no itad mo day ta silpon mo. Ha? Ay, di pa ikat siya ka tinawanan iti silpon. Kasla di aramid ni Kwarog Maray, jak magustuhan. Nay, apay maray, anya ti saan mo ang magustuhan? Gaputan na anos ni Boyet, kaslaglablabos matan ni Kwarog. Ipatudon na mo't amin ti trabaho ka ni Boyet. Nadlaw mo magayam day tamaray. Ibagakit kumakan ka, ngam nauna anak mag. Ay, masyanak iti ubeng. Agwayway, agsakdaw, agdalos iti arubayan da. Isunsabay ti aglutaw. Saan arumbang akasta ti aramiden ni Kwarog kinibuyay? Kasaok man ani Kwarog, inton agrana kami iti barangay hall. Uray siyak mag, no agrana kamay, bagbaga akmag. Wanya, nakaluto ka din buyay. Nabisina kaon. Mabisina yamot tinabartak manong. Jak pa'y nakaluto. Tanapan ko pa inyapon dagiti nuwang ni apong. Pati dagiti kalding, inyapon ko ida. Nagkapoy kan nga, ino di ka pa'y naglutaw. At niya nga'y matinaramid mo manong. Sika kumati nagluto. Ha? Ay, napanak pa yung amin nakiinaw tayo nawisdak. Inak man lagluton. Imbaglakit ita da nakita ka bunga ti palang ijay turod. Ison ti dangdangak. Anya nga iti sagpaw mau. At da pa yung matdilis dita. Di ison ti sagpaw kumanong. Mala, tayo rin ko pa yung no makaluto ka. Ringan na, tamangan ta, ha? Ay, wanla ti may sarong apo ko ta dito'y balay. Marigatan ta, kaputa bakit kan lakaitan. Ay, No saan ko maaga po iti sakit ti sakat Aga napigsa tapay ko Pasaray aggidan lakit din ti panagsakit dagiti sakat ay, no makita ti apo ko ni Kapitan Inteng. Ibagak nga umay manmat dito'y balay. Ada ka di apo ko na. Ayan na, day tanga ubeng. Hada ay jay balay da. Isuka na ti babaunan ni Chip Kwarog. Tangtangdanan da ka day tanga ubeng. Ay, jaka mau. Nakita ka na pan nagiwayway itinwang. Dinamag ko no asinaw. Ket imbaga na nga apo ko kanaw ni Kapitan. Kanayon kala amabartag. Di ka la maasyan ka ni Buyet. Obra na amin at trabaho, iji balayaw. Iso nga rin ti para trabaho. Di ubrahin namin na trabaho. Ay nga mabanog mat Kayat mo ka di amauma, kat panawan na ka di balay ni Kapitan. Uray puputam ti baga kagawad. Sana pumanaw dayjay, takay kayat nakamanong na. Uray kayat na ka, no kastamat. Mauma mo't ajay taaw. Sana pulo sumaw makanyak ti kasinsin ka o kagawad. Ay, makarik namot. Iti banog jay taaw. Saan agaputan na anos kat ikuskos pilmaon. Di na mo dayjay ti kunada may kuspail. Iswasa na pumanaw dayjay. Kalkalpas mula nagpalinong itinuang. Ita, ingkamanin sumakdaw baraw. Saan mat ngamin na mapansumak doon ni Manong Kwaro, gapong?
Jay matlag barbartak ti araramidan na. Ay na, saan nga agnakem no saan mo apanawan? Pumanaw ka baraw, tapno agtrabaho mo't. Saan kat asi ka amin ti mga ramid iti trabaho? Agnakumpay nga ta, apong? Saan nga agnakem no saan mo apanawan? Mabisinan ti dingon na. Ken pati isaw kat mabisinan mo't no awan ka nga agtrabaho. Mairwam no kasjay, iso apanawa mo. Mapanamon lakay. Indalam at day ta sa rukod mo. Mapanak, iti pagpapainuman ti apo ko ni Kapitan itinwang. Alukuyag, nga umaymot dito'y balay ta. Maalukoy mo nga ta. Kat kabagyan na ida. Idinto ta di na ta kabagyan. Maaladay ta iti nasaya at apan nakisarita. Agpakpakaasi ak iti ubeng. Tabarang umay dito'y balay. Ibagak nga ikanta iti kwarta. Alaman nga rod. Padasam nga alukuyan. Barang umay kat adda kadwata dito'y balay. Malangarawd, mapanakaw. Ay, bag tanaranaan ka dito'y baraw. Apay ka di, apong. Anya ka diti masapul yo. Kasapulan mi nga main ti kadwami ije balay baraw. Nakapsot kamain kaniapong muafe. Uray ikanda kamot iti kwartam no kwa. Kasanungay ni manong kukwaro, gapong. Awanan ti baon-baon na. Naimbag ni manong muakwaraw tanapig sapay. Da kami ngay, nakapsot kamain. Nasakit nga main nga agpadpada ti sa kamay. Kasyan na kami kumaabaraw. Kasapulan nyo ti kadway di balayo, apong? Huwon kumabaraw. No ipawitan na kami ti anak mi iti kwarta. Ikanda ka matlaeng. Kasagot mi kan ka. Asaan kat atangdan. Natanawak mo nga da kasasa alakay itay baraw. Asino day jay? Ni apong lakay nga asawa ni apong Fekano. Nanamilyang. Anya ka diti imbaganaken ka baraw. Agpakpakasi. Mapan ko kano ida kaduaan, tagpada kano nasakit ti sakada. Agpada nga agpaisaw nga adarayo madagiti dwa baraw. Amangan do simmidir man ti sakit da. Kayat mo ka diti mapan. Kasanungay ni manong kwarog. Saan mo ta masakit ni manong mo akwarog barok? May mayat kit di atap no aggunay no awan ka patudunan na. Amang ano din nakpalubusan. Eh di sa bali ti ipakaadam. Wano saan, mangibati ka iti surat, ibagam apumanaw kan, tapno agbalew iti kinasadot na. Saan mo't asigod akas jay di awan ka patudunan na. Ay, sige man nga rod, nanamilyang. Kasi day bakit kan lakay? Ayan nga tanibuyay. Bilinak man nga iso ti makamo kadagiti dingwangin. Tadapa pa na. Buyay! Buyay! Ay, awan mo ti sumungbat. Ay, inak man iti tawa. Amangan no at daditarwar. Ha? Damat surat iti lamisaan. Kanya nga taday tao. Ha? Pasinsyakan manaw ngam adda papanak. Makamukan dito'y balay da apong inteng. Yay! Apa nga eh? Kasanwa ko nawan ni Buyat nga ibabawon ka. Ay, madiday tuhin na. Masapula birukak ni Buyay. Na, apayan nakaslaburido ka. Anya ti parikot mo, kwaraw. Nakita yo ka din ni Buyay, nana. Apaya damagan na, katsikamot ti kabalay na. Nagawid nga tan. Napay nga pinanawan nakmatin ni Buyay. Kasanaw ka taga-bumag. Ha? Di mo matulungan iti trabaho na. Uray asino mat ano kas jay ti trato ti kabalay na. Talaga apumanaw tamauma muteng. Pang sapulak nga kan ko, ana. Uray masapulam no dinan kaya ti makikabalay kan ka. Anya nga ti maaramidam.
Aray, imay ka din ni Kwarog dito. Sapsapulan na ni Buyay, tapi manaw ka no ijay balay da kapitan. Nasayaat mo, no pinarawan na ni Kwarog. Nalabos mo't nga may ni Kwarog. Kastamot tinapanunot ko, idi imbaga ni Kwarog kanyak nga awanan ni Buyay. Agtrabaho mat siguro na ni Kwarog, no awan ti patudunan na nga agtrabaho. At dakan kwanan ano saan nga agtrabaho? Agpadadan iti dingon na ako mutaw no saan nga gunay. Agpaiso tako na maray. Agyan kakadimat laang dito'y balay may baraw. Kaya't kayo tulungan apong. No saan to nasakit ti sa kayo. Agawid akmatan ni Jabalay mi. Ay nagyaman kami, Barok. Sapay kumatag bayang ka dito'y balay, may. Mabalin ko mati agawid. Nga magsubliak tumanan no kasapulan da kapong. Ay nagsaya atin, Barok. Kastoy kami mga minan kani apong mau. Nakapsutan tito umang may agpadpada. Sige, panawan kayo pa'y tayo nakpayagsakdo. Ayan ka di dagiti timbayo. Ay, ada di tabanyaw, balaong. Ano sa mga round ti mapansumak daw. Imbaglakit din tanaalo ko imo ti ubeng nga umay dito'y balay talakay. Napansimak daw adagaws. Madlaw na singpat nga ubeng. Tay di nagpakpakaasiak. Kat kunana nga ipakada na pa'y kanukan ni Kwaraw. Mas apol met nga road apakitaan ta itinasayaat. Tapno saan nga agawin ija balay da adagaws. Naibaga na matkit day. Ano kano saanin ang nasakit ti sakat kahit agawid pa'y. Ano magsublinto ka now? Ay hiyaman pa'y apaw. Sapay ko mata makaanos nga agyan kadata. Ay, un nga road. Ang mga nuintun adan ni Kapitan. Kahit mapanmat ije balay da Kapitan. Uray no kanayon laki day nga umay dito'y. Iso akanayunan tamat asagutan. Namati ka de iti imbagak, asaan ka kumamot nga aglablabas ka ni Buyay, Kwarog. Un nga raw kagawad. Namiris kung tibidot ka. Kaano asumang padakapitan kan maribanang aya? Hindi tatisan ko nga mau. Awan mati masnop nga ibagada. No kano ti sangpet da. Makapaikawa mo't nga ron, no agiddan da pumanaw. Uray siya ka. May kawak. Tasak matan ti agwayway tinwang kan kalding da. Dua kayo kumakan ni Buyay, no saan mo nga inabuso, ti kinasingpet na. Ay, un nga raw kagawad. Talaga mauli ti babaway. Kabaalam ka de iti mapanijay ile, Barok. Una pong. Apay ka di. Ingka ko magumatang iti agas me kani apong mau. Naibos nga minan ti agas me. Una pong. Isurat yu ti agas yo. Tama nga numalipatak tinagan na. Adda dya in reseta ti Doktor Barok. Saan ko ngamin anagatang amin iday? Gatang maun jay saan ko pa'y anagatang. Una pong. Mapanak nga ruden. Aguray, taindak pa'y alaan ti reseta kanti kwarta nga igatang mau, Baraw. Nagsaya atin no adda kadwa na singpet nga ubeng iti balay. Agpaiso ta ko namlakay. Ada pa'y maibaon amapan gumatang iti agas. Naggasat kit din ni Kapitan anadaan iti apo kaw anasingpet. Makiap-apo ko tamutin Apong matiawag na kadata. Kanasingpet met kadata. No nasingpet ta iti ubeng. Nasaya at matkadata. Ang amnuranggasan ta. Ay, awan na. At to yung timpagatang yung aaga sapong. Inatang ko amin. Ay agyaman kami balaong. Mapagtalkan ka talaga. Ibilang na kami apudno nga apong mau. Ta ibilang na kamat. Kas pudpudno nga apo ko maywan. Una pong. Adu kayon nga apong ko.
Dapong inting, kanapong banang. Kastamot kada kayo, apong. Maragsakan kami launa ay tanda ka dito'y balay may. Dakkel ti may tulong mo kada kami dito'y balay may. Ngaminton may imbaganti sa kayo. Inakpay pasyara ni nanang ko, apong. No kayat pa'y ninanang mo agad, ayabam di tao'y tagkakabalay tayawn. Masigurado ka di na kaya tapong. Tadamot balay mi. Kanadamot dingon na. Agpakadakpay kada kayo hapong. Agawidakpay di balay mi. Alaim nga ron da ito'y basit agatan, ta isagot mo kaninanang mo barok. Sagot hapong. Apay asagutan nyo ni nanang ko. Tandalaang da ti panagyaman mi ken ka barok. Saan mo apagkadkadan? Tapakaragsakan mi magtimangtid ken ka iti dayta. Umay kantaw manan, no agsakit ka may, wine. Wala pong. Sige nga Rodan. Inakon. Umayak tumanan na pong. Apay analiday ka, Kwaraog. Nadamag ka na panggayam ni Buwit iji balay danana fay. Kinahikayat ni Buwit ijay. Tanaanos da kanukin kwa na. Iso nga inton umay manan, pakitaam itinasayaat, tapno di nakapanawan. Kung kagawad, agbalbaliwa ka talagan. Ay, Kwarog, sayang atom ti aramid mo, tapno di na ka panawan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabay pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mukasta, ang damot balasang akayat mong arman, Jade. At daaji paut. Kat inak to sarungkaran inton rabi ay. Uray siyak mo, Jade. Ang damot balasang akayat ko asarungkaran. Ay, sige Good luck kada taji paut. Una, Jade. Kat nukas kasano, agidantan ngagkalaysa. Ayaw, say. Sige, double waiting ako nata. Ayos! Basta, agayat kamot kanyak jinggail. Sigurado ka kaday? Asaan ka nga agang angaw laang? Wen, Kwarog. Agayatak kan ka. Iso asumbatan kan. Kan sa anak nga agang angaw. Oh, no. Oh, yes. Really? Yes. Ay, ayaws. Yahaw! At ang girlfriend ka! Yahaw! Ngamni, Di na ko mapagsangitan, Kwarog. Ang mga nusaktan naktumatkit di. Ay, saan kanto apagsangitan jinggail? Saan to apulaos? Maragsa ka na kiti dayta, Kwarog. Ikarik jinggail. Ayatan kaging kat maudi nga anges kaw. Maragsa ka na unay, Kwarog. Apay nga asak ti sinong batam. Katadamot sa baling agar-aram kan ka. Gaputan nagagat ka nga agtrabaho. Kan amok asa anak nga agbisin no agasawa tanton. Na, asino day takahul-hulding hans ni Kwaraw Marikwanang? Ay, Jackman amaw. Kasla italaang mo't amakitak day ta abalasang. Nay, agturong da dito'y tirsinam.
Ay, kaada siguro gatangan da. Kagawad ko anang. Gumatangak man iti merienda. Ay, anya merienda. 1.5 a soft drink ang tinapay. Ay, sige. Mabit lang ta inak mangala dita rep iti soft drink. Kwaraw, asino da ito'y kadwam anapintas a balasang? Iso ni Jingal na natuyang. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at balasang ka. Jingal, apay ka di nga aghul-huldinghans kayo kin ni Kwaraw. Boyfriend mo? When, Nana? Ha! Ay, exaggerated. Apay adim makal tamatam anak hanggang iti imbaga na ita abalasang maray. Ay kwa. Awan mo kit di maray. Ato yan tikat gatangan nyo a soft drink kan tinapay, Kwarog. Aw, ato'y matibayad kaw. Keep the change. Ay, agyaman na kano kasta. Ingkamay, kagawad ko anang, nanatuyang. Bye! Inkamin! Kaya ti katawa ang marituyang. Ay namaray. Kasladyak babatay ama ka girlfriend ni Kwarog iti napintas. Amuna mo't gayam ti agpili iti napintas. Kano ka di asumbatan nak? Nabayagan nga agdat-datonakan ka. Ay na, Jepot. Pasensyakan. Ngamadan ay ayata. Asinaw? Ni Chip Kwarog. Wan, ni Chip Kwarog tay ayata. Saan asika, Jepot? apay nga ay. Basta, ni Chip Kwarog ti kayat ko. Period. Ay, erase! Pwera erase. Ni Chip Kwarog tay ayatak. Period. Pwera erase. Jipaw, nabartag ka kaday. Apay ikis-ikis ti panagnam. Agdiwur-diwur ka mo tinamagmag na. Huay! Apay! Bakit? Anong nangyari at naglaseng ka? Hindi ka naman ganyan na nagbabartak datay? Ang sakit! Napakasakit! Mahabdi! Sabihin mo sa akin, Jipaw, ano ang mahapday? Ang pag-ihimaw? Bakit nayuti ay ka? Ay, salbag ka matnana! Anya nayuti ay matasasawam! Anya nga ron nga iti bagbagam ang mahapday? Nabasta na nga ron, nana! Ang sakit! Ang sakit! Nabastid ka! Sino nga itinang bastid kan ka? Di Carla! Si Carla dyan sa laod? Tay nagpinta sa balasang anapo daw? Una na? Saan na siya tikayad na? Nudigat ni Chip Kwaraw! Una na! Saan na siya tikayad ni Carla? Nudigat ni Chip Kwaraw! Ang sakit! Ay, Kwaraw, naimbag tanda ka dito'y paraangam. Aw, apay ka din nana. Inak kumagpakan ka dagiti kalding kan manok kaw. Eda ka di bagam? Nalagip ko lati di magas, tamalabsak mo ila da ito'y balaymaw. Anya ka di ti bagam? Ningaming Jipaw, agsangsangit anasabat ko di kalmaan. Kadi na magkuno apay. Kitamaw ti kunana. Anya ti kunana ngay? Apay nagbartag ka nagsangsangit. Ay na, binastig ka no ni Carla di talaawd. What? Binastag ni Carla ni Jipaw? Wow, tawan kanot panagayat ni Carla kenkwana. Sa bali kanog ti kaya na. No kasta, adda sa bali nga ayatan ni Carla. Amaw no asino tay ayatan ni Carla. Sino ka nungay? Yo! Yo? Anya ayaw? Sika! Siya ti ay ayatan ni Carla. Iso binasted na ni Jipaw. Exactly!
agmeriendata. Apag iso ti umay mo. Nagluto ak namin iti naimas a pansit. Uy, nagimasan Karla. Sapay ko mata magustom ti pansit ko, Kwarog. Ay, magustuak lang na iti pansit mo. Kulot-kulot. Basta si ka. Ket no paborito ti pansit. Nang runa no napinta sa balasang tinaglutaw. Talaga? Alangarod, agmeriendatan. Karla, sakbay nga agmeriendata. Mabalin ka diti agdamag. O sige, Kwarog. Agdamag kalata. Agayat ka ka di Ay, ka... mon Kwarog! Ay, agayata ka talaga kan ka. Ha? Agayat ka kanyak? Apay ngay. Gaputa na singpet ka. Saan ka akas ka dagiti daduma di tapagay ayaman da lang ti babae. Ha? Ano kasta? Agayat ka kanyak? Juan, Kwarog. Apay, awan ka di ti mariknam apa nagayat kanyak? Adda! No kasta, agayan ayat na narudan. Ay, Di, uray akalay satan iti kabiitan apa nawan. Anya? Nay, di ka di Kwarog di ta masabat ka. Nga da kadwa na babae. Sakit, naka-holding hands dapay. Ni Karla maut. Kagawad! Papananyaw! Inak di ta surong. Inak agsinger iti pautang ka. Hello, kagawad. Ay hello. Nay, naka-holding hands kayo mo't adwa. Agayan ayat kayo kaday. Ha? Eh, Ay, uwan kagawad. Agayan ayat kamin ka ni Chip Kwarog. Kayat kung agkalay sa kamin, iti kabiitan na panawan. Ha? Kat may sa kayo aninang Ha? Iyon samot kaya ti agninang kagawad. Ha? Ay, iisan man. Ay, kayat ko Oy, Kwarog, saan ka de? Kamin kagawad. Kami maki-birthday. Sige, panawandakan dito. Kamin, kagawad. Na, kasanuday jay. Girlfriend ni Kwarog ni Jingle. Sa ita, girlfriend namanan ni Karla. Di kagdanag Jingle. Umayak dita balayo inton malam. Sige, agor-urayak. Dito'y ka namang rabi, tagluto ak iti naimas asidaan ta. Sige, Jingle. Urayin na. Kwarog, sa dino ti ayan mo? Apay anapigsa ti music ti tayan mo. Sino dyan nangayapkan ka? Babae mat? Sige bye. Umawagak tumanan into madamdama. Bye-bye. Sino ti kinasarita may ti cellphone mo? Ay, di may satanaw. Ala, umay kangarudan. Tagsasango tayo amangan. Nag-iimas ti sagana ti gayem ko. Kumusta nga tan ngay ni Jipot anabastay? Jak meten makit-kita maray. Nalabit nga imadayon aga po iti nakabastid na. Ay, naliday ni Jipot. Idintaw tani Kwaraw kat sobra-sobra ti ragsak na. Tadwa ti kaayan-ayat na. Ha? Anya ti kunam? Ha? Ay, ewan. Adaya imbagak. Awan maut. Dua ti kayan ayat na kunam mag. Kayat mo asawan. Dua ti kayan ayat ni Kwaraw. Kasano nga amaw? Ha? Kwa. Ay, awan imbagak kakasta. Sa bali man ang tinagawata mo na kunak. Ne, kita mo. Dakarlakan Kwaraw ti sumungad. Ha? Nakaholding hands damag. Maawata kaun maray. Malaksig kini Jingle. Girlfriend na pa'y ni Karla. Ha? Hello, kagawad. Nga Toyang. Hello, Karla. Nagkuyog kayo mo kini Kwaraw. Agayan ayat kayo kaday. Wan, nana. Ha? Sika lang to ay ayat ak Jingle. Awanin sa bali pay. No kasta, agkalay satan iti kabitan na panawan. Ha? Kalay siya? Wan,
Apay, di mo kayat? Ha? Kwa, kayat ko launay, 5 ti baboy ko. Ha? Dagi jayon ti maparti. Adapay baka ni tatang ko. Iso nga awanan parikot iti maparti. Kwa, Jingal. Iso aplan wentan ti agkalay sa kwaro. Una yan ni kwaro. Inilad na la itay di ta sofa. Nakaturog Na? Agurok pa yan. Carla. Arakupan ka man. Ayatan ka, Carla. Carla? Sino ang Carla ti binalikas na? Padasak man ti agimbestiga. Imaya, Carla. Tadadamagag ka. Anya day ta, Jingle? Agayan ayat kayo kadi ka ni Kwarog. Wan, kan umadanin ti kalay sami. Kasano na pasamak day ta. Kat agayan ayat kami ka ni Kwarog. Kan agkalay sa kamin. Anya? Nukasta? Linukunak ni Kwarog? Ure siyak. Linukunak mat ni Kwarog. Salawa sa walalaki. Hoy, Kwarog! Nakaturog ka pa ilaang dita sa Fami. Bumangon ka dita! Apay aya. Ha? Jingal? Carla? Naamwak akayan ayat mo ni Carla. Salawasaw ka! Ha? Kwa. Damagag kan ka, Kwarog. Ay, ayatan nak ka di. Jingal. Ayatan ka. Anay! Tinungpanak mo tang Jingal. Kurang pay dayta. Ita, siyak mo ti agdamag Kwarog. Ha? Ay ayatan nak ka di? Carla. Ayatan ka. Anay manay. Tinungpanak mo, Carla. Salawasaw ka! Apay ka di nga agungot kayaw. Kat ayatan kayo matadwa. Anya? Jingal, Carla. Ayatan kayo adwa. Kat saan kayo nga isuksukat iti uray asinaw? Jingle, logo bantalaangan day ti a tao. Anay kaw! Anay kaw! Anay! Gusto na. Tinungpatungpadak mo tayo. Jingle, ikamangala iti tali. Tairakad ta ni Kwarog iji poon ti nyugyo. Anya! Alam na, rukatan da kundi tao, Jingal, Carla. Nakapigpig sa kayo mo tanadwa. Kasla kay lamasuna. Ditam, anak karakad dita poon tinyog iti talungal daw. Korang pay day ta. Ay, rukatan dak dituin Pangasiyaw. Di ka agdanag. Tasaan kayo nga ay ayatan. Sana mabalin. Ikarom ti kinasalawasaw mo. Nagkunangamin kan ka, adwa kami nga ay ayatan. Linoko na kami. Ay, rukatan da kaon. Naktanga na kaon. Pangasiyaw. Ay, jeep out. Napambanog ka nagtartaray. Ilamang nak. Apay, agan ano ka, Chip? Da jingle kan, Carla. Kamkamatan dak. Tanakalibas sakit ipanangirakad da kanyak. Ha? Pinagsukot ko ngamin idado, Iso nga inrakad dak kasdusak. Ha? Binastagnak ni Carla. Tasika ti ay ayatan na. Ita? Linukom lagayam? Saan na kami ang ilang mga? Aday tatan! Sino pa iti paglamangam? Masapulan da ka. Adda dito ni Chip Karaw. Ha? Umay kayo dito. Ay, unay ka matanji pa. Tulungan na ka di, Nagpipigsa da kita babae. Kas dala masuna. Diya kita kabailan. Adda dito ni Chip Karaw. Ay! Umayo tiliwan. Ay, saan ka di, Aji pa? Tulungan na. Pangasay. Babaero ka ba't nga may Chip? Ay, agbalbaliw akong jibaut. Iswa tulungan nak. Jak kaya ta matiliw dakdakar lakan jinggal. Jak kaya ti mairakay.
Kwarog, gundaway mo kuman ang makaasawa. Ngam sinayang mo. Husto nga minti maysa. Tano to sigurado ariribok itibiyag mo ti ipay na. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Masaya ta si Mangpet kan buyait. Awan ngamin ni Angkail. Makapasada akot lang ngayon. Anya? Awan niya apong inting? No awan? Apay makapasada ka ako ng manong. Makapasada ka atad ka mangkita itinuang. Ha? Sakti mangiwayway itinuang ni apong inting, manong? Wan buyait, tangdanan ka. Uray di naktangdanan. Ngamilugan nak no kayat ko ti mapanagpasyari jay ili. Ay, una sige. Basta maipalinong mo tinuang, mabalin mo ti lumugan, no kayat mo ti mapanagpasyari jay ilay. Ay, thank you manong. Inak nga ro din agiwayway tinuang. Jeff, asino dyan nakita ka nang iwayway itinwang yo ni Kapitan? Jay kasinsin ka, nasingpet day jay. Ado ti maitulong na kada kami kinangkalintay. Imbag man. Diya kasinsin ko ang makidagdagos ije balay may. Ay, nagsadot. Diya la cellphone na ti amuna buting tingag. Duma ni buyat kadagitang ubay. Ado ti amu day jay, may papan iti trabaho. Mapyara may baon, nasipot nga ubay. Adda kumamat kasta kasinsin ko ang maisarong ije balay. Pasareo may day jay nga ubay. Kat makaginawa ang tamatulungan na. Sa bahalimod dagiti umay ije balay. Tamanayunan ti pakanan. Manayunan pa'y ti anawaan, tanabungbang damat. Kasta dagiti daddo mga ubay. Iso ang masapol nga isuro ida, kabayatan nga ubing dapay. Nasapa ngamin ang naulila ni buyait. Iso ang nanakam. Madama matilabam dito'y karayan, Aida. No kayat mo akat tulungan nak, tapno daras malpas. Inbagam kumaakan nila kay mo, tapno tinulungan na ka. Ibaga katulungan na kung nagsadot mo. Nila agbartak siya muna. Tulungan ka. Mangkalpasan na. Intag pa siya reja ili. Ay, sige. Mayatak. Tadamot lamapan ko gatangan ni Jay Ilay numalpasak nga aglaba. Ala. Tulungan kan, tapno daras malpas. Sige. Imbagpay kan katamo na katulungan. Ngam ni Insyong amamartag. Nabsugan lagi tinuang ngayong pastor ko. Inak ida pa inuman ni karayan. Kalpasan na. Mapanak mo't ijay ili. Hi! Amay ka! Hi! Ha? Damot manang Aida kan manong Simon ti makita nga glablaba. Kas dalaga sawa. Nimot la kay Insyong ti asawa ni manang Aida. Apay nga kas jay. Uminom ka nuang. Kadwam ti uminom. Ha? Apay adi ka uminom? Adda ka di nakita saan anasayaat si Kanwang? Anya nga ta tinakita na, tadi na kaya ti uminom. Dagi di nga ta aglablaba, ngam saan damot nga agasawa? Kitaam ka diti kasinsin ni Chip Kwaro. Kasla nakigtot ang nakakita ka data. Madlaw lata nga damulmulo ang ti panagsasauna. Kasasauna tinuang.
Amo na nga tamat ti agata. Anya ngay mati amuna dayta. Mulmulong dayta nga ubing. Pagkunamot amulmuloong. Nagagat ka no dayta nga ubing. Nagagat kunada tamay baon-baon da ngamin. Kurang-kurang nga rod. No kasta, awan na ron pagdanagan takan kuana. Awan kunak tumat. Ala, darasan takit din. Tamapanta ijay ili. Agpaiso nga ta tinangag ko nga agwarwaras adamag marimilyang. Anya dayta nga agwarwaras adamag maray. Babae ka nun ni Simon ni Aida. Kayat mo asawan, adda relasyon da Simon ken Aida. Dayta ti agwarwaras adamag. Ay, sigurado ako maro ti panagbarbartek ti asawa ni Aida no madamag na dayta. May sama, anak ko laapan ti panunot na dayjay nga Aida. No apay met nga datao asaan amapneg iti may maysang asawa. Nakasukat ka mo't buyet, papanam. Ijay ili, kagawad. San ka di pa asimmangpet ni Manong kukwarog? Iso ka di ti pagluganam nga agpailay. Wen kagawad, urayak asumangpet. Ay, jak mo ten nasiputan no simbangpet di ta paradaan. Madamang amin tilakok itay, iso adyak nasiputan. Urayak latan iji paradaan, kagawad. Sumangpet tulat ta. Imbagam ka day, rumwar ka ita. Saan? Ngam imbagak ngagpailiak kat makilugan aken kuana. Imbag ta simmangpet kan Manong. Mapanak mo ti jay ili. Wanya, impalinong mon tinwang. Wen Manong, idinak nagpainom itinwang iti karayan at nakita mi itinwang. Ha? Anya nga itinakita yaw? Babae kan lalaki, aglinlin na bada. Anyang aglinlin na ba sa asawamait? Aglablaba siguro San man Manong? Aglinlin na bada iti may sa abat siya. San damot nga agastawa? Nay, madinsamot da itang ibagbagam abuyay. Sino ka di tidakdaka matam? Damanong Simon kan Manang Aida. Aglinlin na bada kung naktumat iti may sa abat siya. Aglablaba, saan kat nga aglinlin na ba? Da kayo man na nadwa, itay bigat. Aglinlin na ba kayo jay karayan? Ita, agkibkibin kayo manayin. Agkibkibin kami ayamat. Adala inyawat na kanyak itay. Itayak pala dito, Manang. Nakita kayo adim saag. Nagkibin kayo aging gaditoy. Hoy, si Kasinto-Sinto. Di na kami man bisitan? Sinto-sinto. Timadi ti aramid na ti sinto-sinto, Manang. Awan timadi nga aramid ko. Sursurutan da kami kadi, si Kasinto-Sinto? Apay ko masurutan kayo ngay, Manang. Anya ngay ko matimaganab ko no surutan kayo. Di ta ka man laangan. Makapasurun ka. Pimanaw dan. Ngam agkipkibin dalata. Ngam saan damot nga gasawa. Wanya, nagatang mo ka din ti ko na magatang ang buyay, tagawid ta ni dya kabildatan. Saan ko pa ginatang? Tanakitak ngamin dagiti duang agkibkibin, kat saan damot nga gasawa, Manong? Saan ka di adakas dayjay? Ha? Ay, talaga adakas no agkibin ti saan nga gasawa. Sino ay tidakdaka matang magkibkibain? Damanang Aida kan Manong Simon. Anya? Nakitam ida iti waeg. Sa ita, nakitam manen ida ditawi. Wen Manong, kung nadadakas ka no tikas jay. Ay talaga dakas tikas jay. Pananglipot iti asawa tikas jay. Apay ngay sika, awan asawam, kat awan mo makita kakakibin mo. Tasyak manen tinakitam, intakit dahin, agawit ni dya kabildatan. Anya tinapan mo ginatang ijay ilay balong. Sanak an nakagatang, gapu iti madian nakitak, nana. Na, anya tinakitam amadi ako nam. Day saan nga agasawa, nga magkibkibin day jay ili. Anya,
Saan nga agasawa nga kib-kibay? Wala na. Nagmadya kitaan. Sapay masurun di babae, di mbagak ama di tiar aramidan da. Sino ngay day ta babaay? Ni manang ay da. Ha? No kasta? Agpaiso ti agwarwaras adamag. Adda relasyon dagiti dua. Bati ka manan tayo nakapagpasada. Si ka manan ti mapanagiwayway itinuang ni Angkail. Wen manong, inaklang ipastori di bantay. Tapno inton mabsog da, kat mapan ko manan ipainom iday di karayan. Malangaraw da, hintayin na kaon. Si ka nga raw din ti makamo di tawi. Ariglado manong, siya akong ti makamo di tawi. Awang pagdanagam. Agyan kala ko madito kabildatan buyay. San kan nga gawa awid iti barangay yaw? Agawid takasimot ni nanang ko. Nungay mailiw kanyak. Sige, agawid kan tao. Ngam, agsubli kan tumanan di tao, ha? Intayo manan ni Bantay, da kayo anwang. Mapang kayo ipastori jay. Imbagi jay, tado ti kanan nyo aruot. Damanan manang ay dakan manong si Munti sumanga ti Bantay. Anya nga tati mapandaramida ni Jay. Ay, iguyot ko dagiti duanwang. Tadarasan mi ti sumanga ti Bantay. Kitak no anya manan ti aramidan dagiti dua. Ado ka di ti bagas ti kamuti yu ije bantay. Saan ko nga mo? Imbagak kanila kay ko ang mapanagkali, tapno adda ila ko. Ngam nabartak manan. Di nakabailan ti mapanagkali. No kasta, tulungan ka. Mapantamanan ijay ili, kalpasan ti panagkalita. Ay, talaga ang mapanak ijay ili. Tamapan ko ila ko ti makalita akamuti. Malangaraw, darasan ta, tapno makapanta ijay ili. Sige, intang arudan. Tapno makaaduta ti makali. Oh, Nuang, dito'y kayo niigit ti kakamutyan amangan tanarabar ti ruot dito'y. Boyet, apay nga abda ka man nandita si Dag? Dito'y matian ti ruot manang. Ipastor ko dagiti nuang damanong kwarog kanang kalinting. Apay akanayon na kami asursurutan, Uy, saan kayo asursurutan manang? Naira na lang mo't Nairanalaeng nga ta? Wano inggagaram? Igagagarayo ka diti agkuyog? Kat saan kayo mo't nga gastawa? Ada ka didakas na no agkuyog kami? Agtintinulong kami laang man. Kunam nga adda sinto-sinto day tanga ubing. Kas lalaklakayan mo't ngagsasao. Ay, masurunak iti day tanga ubing. Apay ano sa dino ti ayanta kat addamat day tanga ubing. Delikado tan samot kan iti day tanga ubing. Tagtagibas sitam. Kasla damot amuna. Kitaag man, no adda ammo na day tanga ubing ako nam. Madama ti pastor na dita si Dag. Itun madamdama, painuman na, tinuang na. Manang, sakbay amapan ko painuman dagiti nuang. Ang daman damagak kada kayo. Pudno ka diti chismis nga da relasyon nyo. Nangibagamat iti dayta? Adu damang ibagbaga. Pudno di na kayo makitkita dagiti asawa yo. Nga makitkita na kayo ni Apo Diyos. Wala kayo. Ay, kwa. Kasanon no kalat adusahin na kayo. Dakas ti makikuykuyog iti saan mo nga asawa. Di asawam ati kakuyog mo. Sige, dita kayon. Sapay ko tasan kayo amadusa. Sana kung akumuyog kan ka amapan ija ile. Makamakak iti imbaga ti ubeng. Nungay madusa tangag paisaw. Sa bagay, urasyak, makariknak iti butang iti imbaga na. Kasanong agpaiso no madusa ta? Ay, ipamay samon ti asawam. Uray mamartag. Ano sa mo na? Mabutang akot amadusa akas iti imbaga ti ubeng. Ay,
Nakaamirisak met gapo iti imbaga ni Boyet. Uray ubing laeng ngam ada punto ti imbaga na. Nagulong ka kaday, ay da. Ilugan mo na tawit mau. Anya nga day ta nakasakaw. Ay, wan, Chep. Kamuti da itoy. Mapan ko ila ko ijay ili. Ay, mabit man lang nga day. Naibaga kanya amin ni Buwit tinakit-kita na kada kayaw. Itultuloy yung kadipay. Ay, saanan, Chep. Nakamirisak gapo iti imbaga ni Boyet. Uray ubing ni Boyet. Husto ti ibagbaga na. Iso nga agbalbaliw akon. Nasayat nga raw no nakamiris kayaw. Pudno ti ko na ni Buyait. Nga uray din na kayo makitkita ti asawam. Makitkita na kayo ni Apo Diyos. Din samot simon di pasahero, kwarog. Kasla dadak kalabag na. Wain kagawad. Pumanaw pa'y kano dito kabildatan. Mapan ka nagbirok iti trabaho na. Nagnakamdan ngagpadpada. Good job, Boyet. Numaminsan, ti inosente, di mang silaw iti panunot tinakulaman. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Reb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adon ti agaapa gapu iti kinakirang ti danum ita. Awanan ti dinigusan tawang ka nga rodanum. Mabalin ayamat ti kasta. Imbag no kasken ka nga uray saan ka nga agdigos kat saan ka asalimuuten. Na, awan mo't ti mapukaw kanyak. Kakaisuna na rigat ti danum. Si kalaang siguro ti Kapitan Akasta. Na, kan si kalang mo't ti asawa ti kapitan nga agbalo na ti asawa na. Oh, Na, para laang mat day abalo na no saan nga umno ti aramid mo. maya tamin nga aramid ko. Na, Apay nagbalinak a kapitan no saan nga umno ti aramid ka. Apay nga upat day tatimba nga isakdom iti gripo. Anya nga iti mabati asakdot. Siyak matim mo na dito isakduan. Uraya mamakasakduak, sakbaya sumakdu ka. Kasanaw no maibos ti danom iti gripo. Awanan ti sakdot. Uraya maurnungan manan na. Ay saor ti kasta. Intun mapno day tadwa at timba, katoy timbak mati tayak. Isarunom to nga itaya day tadwa. Adda nga rod papanak, iso asinapsapak ti may. Uray adda papanam, kat adda nga rod mat inaramid ko, iso an naudyak nga may simak daw. Basol ko pa'y no naladaw ka. Basta, punwag amin titimbak. Period. Apay, madi mo ti jar mo asumungad. Sonya. Masurunak man iti dayjay a jepot kagawad. Agasam, upat atimba ti isakdo na. Kunak asumublatak no mapunno jay dua atimba, ngam di na kayat. Masapol nga agpinabusoy kumaa, ti panagsakdo, kasyay. Wen nga rod kagawad. Para iti kaaduan wat dayjay agripo kuma. Imbag ano kukwa na, saan mo? Kasanon nga, ino maibos ti danom. Kasanon ti maudi sumakdo no kasta. Day nga rod ti imbagak, ngam ipeteng na matirason na kagawad. Masapol nga adda ornos iti panagsakdo tapno saan kayaw nga agaapa. Maray,
Apay akas lang masilwan ti sungon ni Sonya, api manaw. Masuron nga rod ka ni Jipo, ta saan na nga ipasublat ka no ti Gripaw, maray. Kaya't na amapunno pa'y nga umuna ti upat atimbana, sakbay nga ipasublat na ti Gripaw iti daduma. Ay, madi ano kasta? Masapol apin na busoy iti danom. Saan kat nga aguman? Dayta nga rod ti imbagak ka ni Sonya. Ay, masapol ang mga ramid ni Inting iti pamuspusan. Tapno maliklikan ti panagaapa. Wen kumaa, maray. Ibagak tuman ka ni Inting dayta. Numero 1 aparikot ita ti kinakirang ti danom. Win nga rod Ay, nabayag nga main asaan ang nagtudtudo. Inton madanon ti panagbabagyo. Ay, kaasi manen ti malayos. Ngam inton kalgawan. Ay, kaasi mo't dagiti maawanan iti danaw. Masapul asika ti makasulbar iti parikot ti kabaranggayan, Inteng. Anya kumaday ta aparikot ang masapol nga ibiyang dakpay laeng. Oh. Adda agaapa. Gapo tabasiten ti danom iti Gripaw. Ay, urayan da nga agubog tumanan. Awan nga rod danom. Anyat maramida nakirang nga rod ti ubaw. Ti kasayaatan nga aramidem, ingka kasao dagiti tattao. Taag titinulong kayo amang kali iti naununag kan naububog abubon. Ini kanak iti idea. Mayat ti insingasing mo, dunghaw. Ay sus, uray may sa tibanang nukasta. Ay, nalaing agisingasing. Rumbeng laeng nga ipamuspusam ti parikot ti barangay. Saan lang nga aguray iti honorarium ti aramiden nyo kadag iti kagawad mo? Ay, papanam, kapitan. Kasla napatag ti papanam, Ay, kanayon sumlang dagiti sumakdo iti gripot ni Tadaya kanaw, pare. Ay, inakman sulbaran ti parikot da. Kasano kumati panang sulbar mo, kapitan? Nakirang nga ron ti panawan, tawan matudo na. Awan ti imposible no siyak ti agunay. Ay, intano kayat mo ti sumurot kanyak iti papanak. Hey, saan ka maawatan, kapitan? Ti panagtitinulong ti kakaruba, masulbar ti parikot da. Oh, mabalin ayamat apaadwan ti ubaw, ti Gripaw. Ay, awan ti imposible kanyak. Ay, intakit din no kayat mo ti umay. Malaman nga ron, kapitan. Kitaag no kasano ang masulbar mo ti parikot ako na. Ang imposible kunak manay. Ay, aguray kayo, adi kagiino na. Sagay sa lang titimba. Intun mawanas kayo amin. Santo isarunuman ng tisabali at timba. Wen? Di pa ikat agsubli akto man ang kapitan. Uray siyak mat kapitan. Agsubli akit di manan. Ay, esus kasano no maawanan ti daduma. Agsakripisyo tayo met para kadagiti daduma. Isu nga ron nga imunaak tapno siyak pa'y ti sumakdaw, kapitan. Yay. Nasaya at kaditirik na matay iti wow dagiti daduma. Idinto ta adadanumaw. Adi ka nagparanaw. Nagdardaras mo't ni Kapitan Anapan di Tadaya, maray. Ay, agaapa ngamin dagiti tattao ijay, gapo iti danom. Manon, nagrigat nga agpaiso ti danom ita akalgaw. Mabalin mo't no agtitinulong kumaamin abo marangay. Masulbar dayta aparikot. Kasanungay. Idi imbagak dayta ken ni Inteng. Imbaga na anaadaan kano iti idea. Kitaan tayo no anya ti mapanunot na asolusyon iti dayta aparikot. Mangnamnamaak ang makapanunot ni Kapitan iti remedyaw. Tapno saan nga agaapa dagiti tattao gapu iti danaw. Ita ti pakakitaan no anya ti mapanunot ni Inteng asolusyon. Dumngag kayo amin iti baga. No kaya tiyo nga adda pagtaudan ti danom tayaw. Amin alalaki. Rugyan tayaw. Ti agkali iti naunag abubon. Naunag abubon?
Mangirikwisak iti pagpasusup iti danom iti munisipyo. Tapno ada maaramat. Nulakat maparwar ti danom iti bubaon. Pagkalyan tayo nga kapitan. Ada ubog iti baba. No makali dayjay iti naunag. Mabalin ang maurnong ti danom na ket masuplayan na tayo. Ay, ngagpay sa kapitan. At daw bug ije baba. Sigurado ano makali dayjay. Adaw ti danom ije unag. Irugi tayo ti agkalinton bigat. Turno ti panagkalay. Sana mabalin nga gigidan ti agkalay no umunagan ti abot. Kat, anya nga'y tinapanunot mo a solusyon iti parikot ti danom. Inteng. Imbilin ko pag titinulungan akalyan ti ubog ije baba. No maparwar ti danom. Mangirikwisak iti makina pagpasusop iti danom. Ay, sapay ko mga rod, tamaparwar ti danom no makaalida. Ay masigurado nga do ti danom na dayjay. Ta itapay saan anakali ket adadanom na. Oh. Ay, sabagay. Nulakat at dadakkel adipusito ti danom ama ikabil ijay unag ay kat mayat Inton bigat metlaang. Irugin ti panagkali. Inakitaan dagiti kakadwa ang mangirugi. Sapay ko taagbaligi day ta a proyektom, inteng. Ay nulakat makitinulong dagiti tataaw. Paikit din asaan nga agbaligi. Agbaligi nga tati plano ni kapitan. Day tatisan ko nga amaw, tata. Makitan to no makali ti bubon. Kaslag dwa-dwa ak iti plano na. Kasanaw no narabawla ang ti ubog ti danaw. No ngay awan gayam danaw medya unag. Day tatisan ko nga mo, tata. Ngam numat agbaligay, dakkel aranon ti bumarangay. Na, kasano ko maaranaw, kat pagdwa-dwaan nga rod no adda danaw medya unag. Anya nga rod nga ino kasta, ngam no addamat danom na, dakkel apa madayaw ken ni kapitan, tayo so tinakapanunaw. Nadlaw ko nga itay kapay ditaan nakatugaw nga agpampanunot, kabsat. Mamati ka kaday, agaputa adda ubog kat adon ti danaw medya unag na no makalay. Kaduan nakat kastamot. Patsemat. Apay nga idi adda basit nga ubog iti igit ti talon ko. Idi kinalay, awan mat danom na idi unag. Awan mat tantay makita ka danaw. Amangan mod no adalaeng naurnong adanom iti nga to ti talon mo. Kat iso ti kasla nagpaay akas ubog. Kasta nga raw tinapasamak. Idinapan ko kinita, kat imagsepla ang gayam iti ngataw. Kat bimaba iti talon ko, akas laubog. Ngam do dya ipakali ni kapitana, talaga nga ubog dayay. Saan ama ibusan iti danaw? Itaman pa'y anasa pa kaarumwar inteng. Papanam, kalkalpas mo lang nga nagkape. Ay magagara na kamapanmang kita iti kalyenda ita bubon. Inakman kita no damo lang danom na iji uneg no makali. Warwaras kanu ni Pari Dalmas nga amangan kanu no narabaw laeng ti ubog na. Amangan kanu no awan ti danom ijay. Ay bay amlata da dya Pari Dalmas. May sabot a kontrabida no ada planok. Ang intun agrambakak no ada baligi a planok. May sabot nga umay makipangpangan ken makisasyat. Hop! Ay, sa baling agpaiso ti ugali ni Pari Dalmas. Kasmutlakan ni Pari Badong numaminsan. Nagyamanak langan tasan asyak ti kasjay. Ay natangken samot tenti unag anakaliyaw. Natangkenan, kapitan. Ngem, adda makitak arumrumwar adanog iti sikigan ti abot. Ay, kaawatan nga adda ubog dita sikigan na. Ay, kalyan nyo. Bareng saan lang aday tati paggapuan ti danaw. Nay, kapitan. Umad ado ti rumrumwar adanog. Ay, nukasta. Mayat ti kinali tayo. Natumpungan tayo ti ayan ti ubog. Saan tayo na marigatan iti danog, kapitan? Eh, basta titinulong tayo. Masulbar ti parikot tayo. Ay sutagon ayo, kapitan. Katintun mapaunag pa'y ti abot. Masapol akarasan tayo. Tapno makakalimal ti sumarunong agkalay. Una,
Ituloy tayo pa'y nga ron ti agkalay ta inak man iji munisipyo madamdama. Inak ag-request iti makina. Ay, day, papanamon, inteng. Hooks. Nagsukat kamot naggapo iji pagkalkalyanda iti bubon. Inak iji munisipyo tagkidawak iti makina pagpasusop. Imbag no adan makina ijay. Amangad no masapol nga ag-request kayo pa'y nga umuna. Adda idi nakasagana na para kadagiti ag-request. Isu nga inak tapno saan tay ama ibusan. Ingka nga rudan. Imbag kat ti saan da ka manen ang maunaan ti sabali a barangay. Ay una, mapanakon. Ay sapay ko mata adda. Narigat no awan. Mapan ka manen nga awan pa'y kwarta pag plitem. Ay, imbatim itay bigat ti pitakam kanyak Ay, anya nga ti pag plitem. Apay, magmagna ka ang mapan ijay. Nay, kunak man no adda ni kapitan dito'y pagkalkalyan ti bubawon. Napan ijay ili tata. Napanan na. Mapan ag-request iti makina. Napan nag-request. Idinto ta saan pa'y mat nga amaw. No adda danom amakale wenno awan. Tata, di mo kadi pa'y natanawan tinaunag nga about? Na, apay kumangay atan awak. Kat no adon ti danom na. Ang malwadan yu hamangan numatinag kayo, kat naunag dayta. Malmas kayo. Anya, adan danom na. Ay, adan na tata. Inkaras mi pa idikalman. Tasaan ang makakali ti akin batang agkalay. Ngamin, ado tinaurnong adanom. Kat malmas da Adda kagayam dito paridalmas. Apay, dua-dua kang adda danom na ti ubaw. Ay, kuha kapitan. Amangan no awan kunaklaang mat. Imbasar ko nga main edi kinalik ti igit ti talon ko. Awan nga mindanom na edi napaunag ko anakalay. Amok nga adda danom na dayto, itakanayon nga adda ubog na, ure kalgaw. Saan amat tiyanan, idinto ta iti igit ti talon. Kat agubog laang, no pa nagtutudok. Ay, adamat la ka di makina, kapitan. Ay, una, adda di barangay hall. Saan ko amaawit asisyak? Kuha, kapitan. Kablaawan ka. Nagmindutak iti atap ko. Asan nga agbaligi ti planaw, amaadaan ti kabildatan iti pagsakduan ti kaaduan. Saan ko anaaramid dayta, no saan ang nagtitinulong ti kabaranggayan ang nagkali? Itata adan ubog ang nakalimay. Adon, ti usaran tayo adanom. Adon ti pagalaan tayo. Agbyag ni Kapitan Inteng! At dandanom tayo dito'y kabildatan! Saan na naparikot ti danom? Agyaman tayo iti kinaalibtak ni Kapitan. Ay, agyaman akmat iti tulong yo amin, kabaranggayak. Agbyag ni Kapitan Inteng! Good job, Kapitan Enteng. Nasulbar mo ti numero 1 aparikot ti kabarangayam. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agasem dayta, Mariluseng. Adumot dayta awit mo abin tinagduduma anat nateng. Huwin maray. Agmulak man. Taday to'y laang matiabok apagkwartaak. Iso nga, ano sa kaon. Nasaysaya at kit di amare. Ngam ti agigyan kalatan ijabalayaw. Huwin nga rod baray. Iso nga oray siya, agmula-mula akmat ija arubayan me.
Kat no ada maapit ko, ilakok itidaduma no ado. Hun maray. Narigat mo ti panagbiag ita. Iso anya, ti mabalay na pagkwartaan ay ka aramidan. Wen maray, ti importante, disente a pagkwartaan. Mapanam ka day, tuyan. Ijay bangkag. Kasta ka day. Apay, di ka umay. Saan? Tarimanag man jay kulungan ti manok ta. Ay katun ala, mapana nga rudan. Agluto kan to inton malam, Wayne, di ka madanagan. Marikwanang, umayak man aglako itinatang. Ay katuan amaray, apag isaw, awan lakok itaan natang. Ay nalaingak nga rod ngag timing, Ay katuan amaray, anya nga rod ngay dagita lakaw. Kwamaray, okra, palang, kan adda basit patanay. Ay nagmayatan, nagmula kagayam iti kakasta. Wun maray, nagmula ak ijay bangkag may. Adda nga rod ay mahilakaw no sa anak nagmula. Ay unan niya, ala, ibatim pa'y nga rod amaray. Ilakok pa'y samon to alaan ti bayad na. No problem, maray. Amukmukkat nga awan pag-back up mo. Anya! Nay, apay na naluseng. Kas ka mula aburido di ta nakatugaw. Ay, maburburiburan ak nga rod, Chip. Apay mait na. Kaslada nga rod ng kasay kadagiti bunga ti mulak. Ha? Ay, wan. Nagadumot ti bunga da edi na minsan. Diyak pa'y binuras, gaputaan na ganos da pa'y laang. Ay, saus. Sino ay tinang buras? Ay, may salaang mati kaabay ti bangkag ko, Chip. Ha? Hengam, narigat yag sasao. Tawan mo't pamanak-nakaw. Sige. Obserbaran nyo na imbag. Tanumamuan tayo no asino ti agtatakaw iti mulayaw. Ay, pagmultahan tayo. Hello, maray. Nalako ka di amay dagiti lakaw. Agasam dat ngay maray. Nakasapsapa ka nga umayag singer. Ang mga nunalipatam nga minon dagiti bayad tinateng ka. Ay namaray, jak malipatan day ta. Siyak pa iti kunam. Kahit manungarod amin ti bayad na ngay. Adam, nasurok at ang lugasot Ay, apag isumaray. Igatang ko man iti karnay. Ta isuman ti pagarmusaran mikin ni badungkaw. Masapol ka di nga ipigsam ti katawam. Ay kauwan Karne nga rod ti sidan may. Dinaragsakak. Iso nga katawa ak. Nagrabaw matan tiraragsakam. Ay namaray. Mayat ti karnay. Paragsaken na ti tao. Nagatumot din dagita ginatgatang mo tuyang. Di ka pa'y maragsakan. Makasida kay tinaimas. Mas dawak laheng. Nangalaam nga iti ingatang mo. Ay nadi kan mas daaw ba daw. Gaputa amok ti agremidyaw. Tapno adda maigatang itinaimas asidaan. Amangan manumutang ka man ay. Ay san? Di ka madanagan. Gaputa binayadak amin aginatang ka. Sigurado ka Wun! Trust me! No credit at all! Sabali ti madmadlaw ko Nay, apay ka day mariluseng. Kaslada manen ng buras kadagiti mulak nga okra. Nay, apay nga rod asabali ti panagkitam kanyak ngay. Kat apay nga rod kasta ti reaction mo ngay. Kasanaw, kaslaada kayat asawon day tanakatad-tadem apanang kitam kanyak. Awan imbagbagak, sika ti nagreak adagos. Kat jak amo no apay akasta ti reaction mo. Kat isumad. Iso nga imbis adyak agpanunot. Sikan tinangtad iti pagpampanunuta. Anya? Nay, si kamot gayam day ta mariluseng.
naimbag tanagranata dito'y Teresena. Wen nga raw, maribanag. Nabayag mo taon, saan ta nagranrana. Kastamad ka ni marikwanang. Wen nga rod kahit nakagatang ka ka din? Saan nakagimatang maray. Imay ko lang intulo dagito'y lakok nga okra. Tarong kain pa lang. Ay, wen maray. Ay, nagbunga mo't gaya man dagiti mulam. Wen nga raw, ngam, mas daawak maray. Kasla ngamin makmaksayan. Imposible mo amanag. Tawa mo makita kijipoon na. Ay, sos. Ay, kita maray. Dayta nga road, maray. Iso ako na nga obserbara ka na imbag. Tano talaga nga dagtaktakaw. Ay, agsagana kanyak daigjay nga agtatakaw. Ha? Ay, ay, ipanawan kayo pa'y nga road. Mapan ko ngamin ituloy ti ar-aramida kiji bangkagkaw. Amumaray, kanayon nga ibaga ni Mari Luseng ang kasladamang taktakaw iti mula na. Kat isudala ang mat ka ni Mari Tuyang ti agabay ti bangkag na. Ha? Ay wan maray, kat idi na minsan, in may naglako ni Mari Tuyang iti okra kan palang. Dayta di aldaw gas istoryaan ni Mari Luseng, akaslada ng buras iti mula na. Anya? Ay, amangan matnukim marumanan ti kinaluko ni Marituyang. Dayta nga rod kat maray. Kukumaray! Hello! Umayak man! Iso dayta sumungad. Adaawit na. Na, apay ngay akas tati panagkita yu kanyak. Umayak laeng matagla ko kuma iti okra ken palang angam adameten nakadisplay. Huwag maray. Ngam, nairanamot nga adalako ni Mari Luseng. Ha? Marilusing ko na maray? Wan. Ay kwa. Ay, san ko nga ruden nga ilakod ay taoy. Tanay, adamot gaya man nakadisplay ditoy. Ibiro kulangan iti sabali at tersina. Sige ako kumaray! Nagdardaras api manaw. Idi imbagam nga adala ko ni Mari Luseng. Win nga rod maray. Kat sabali pa iti jarna. Iso nga, amangan nupud-nukid de ti atap ni Mari Luseng. Pangalalaam ka dagiti lako manatang tuyang. Ay, kat bunga mo timulak Sigurado ka? Kawan. Mano a porsintaw? Apay akas tati saom. Wen gaputa mangan no adar aramida makalukwan. Anya kumangay akalukwan. At dati na kay baga, nga dati mang taktakaw kadagiti mula ni Mari Luseng. Ha? Pwede ka makasungbat? Ay, kwa. Ay, katanya kumangay ti sungbat ko kadagita nga ibagbagam. Ay isaw, ay aw, wano, aya, kasta kaday. Anya? No mataktakawan man iti mula. Ay, katbayam ata problema na matanday ta. Awan bibiyang taken kwa na, badaw. Talaga anapigsa ti ahatap kaw ani Mari Tuyang ti agburburas iti mulak. Aglambeng akman pa'y diti poon ti saba. Tano mapan iji gardin ko amang poros kadag iti bunga ti mulak. Nalaka makitak. Nini, isugag pa iso ti agturong iji bangkag kaw. Adama basket na. Nay, mangrugay nga agporaos. Talaga na ibusan ti pasensya kiti day tataaw. Agsaka na kanyak day Mari Tuyang. Talaga adjakon palabsan day tao. Ay, paspasak tagburas. Ang mga numasa pa nga umay ni Mari Luseng. Ay, mapan ko manin ilako na itaw. Tapno at daigatang ko iti lechon manok. Ay! Talaga gayam nga katakaw ka niya, Mari Tuyang. Ha? Mari Luseng?
Agtatakaw ka, Maray. Ay, kayat mo ka di asi ka ti pangaramatak iti kumpay kaw. Kantoy ka as-asa panabas kaw. Kumaray! Marilusing pang-aasem. Pagkawanan na ko, ma. Idarom ka, hindi na ito ngay naramid mo. Agtatakaw ka! Agtatakaw! Ay, pang-asim ka din na, Maray. Di mo sang kaulit nagtatakaw. Masaksakit, hanak. Kundi sangit ka pa'y itamari tuyang. Agkita tanto iti barangay hall. Ijay kanto nga agsungbat iti na ito ngay naramid mo. Kasakbay nga agsinata. Ipungot-pungot ka pa, itapno agnakam ka. Ay, pang-asim ka di, Maray. Di nakipungaw. Agtatakaw ka gaya, ma. Agtatakaw! Nanalusing! Nanatuyang! Saan kayo nga gapa? Agsarita kayong tulangan iti barangay hall. Ay, pang-asim, chipkwaraw. Ipanaw mo na ito, nga agtatakaw. Taamangan no talaga nga ipungot ka. Ay, Kapitan, ireklamok na jay atuyang. Ay, apay ay kapsat. Ay, kasanaw, isumot gayam tiyag taktakaw ka dagiti bunga timulak. Eh, sigurado ka? Ay, wad, Kapitan. Nakita dagiti duamatak. Agtaktakaw ni Marituyang iti bunga dagiti mulak nga okra. Tarong kan palang. Ay, ay alang nga raw ta isit tayo, tipit sa ti panagsari tayo iti barangay hall. Ay, wan, Kapitan. Agyaman ak numaaksyonan adagos day tao. Gaputadya kon palabsan day ito'y nga inarabid na. Agsagana kaya una natuyang. Agtungtong kayon kinina na lusing iti barangay hall. Ha? Wow. Pakaamuan kan tao no anya apit siya ti isit da pa nagtungtong yaw. Sige darom no darom. Ibagak to ang inpungot-pungot na. Apay, teko na agpaaba ka kaya. Amem na natuyang. Pahinga mi na nagburas kayo itisan yung matamula. Ha? Tapno marisot ni amin. Agkid daw kayo ni ti pamakawan. Ay di kan makibiyang kwaraw. Mala makamu kayo. Makitungtong kayon taon ni ti barangay hall. Talaga gayam nga inreklamo ni Marilusing ni Marituyang ija barangay hall. Ay, wan, Maray. Andama kay di pagsayatan na Wenmet kit di Apay ngamin amangala iti di namot imula. Hingarod tinakaw na nga rod gayam amulan ni Marilusing dagiti inlaklako na dito'y tersinak. Wen nga rod basit inlaklako ni Marilusing ditoy. Ay, wen nga raw inunaan ni Marituyang. Sapay ingga-gatang na itinaimas asidaon dagijay apay naglakwan na. Ay, anyan ni Marituyang. Dila na asyan ka ni Marilusing. Dayta nga road, Maray. Agpanunot to ni Marituyang. Malastog ka idi mangibaga no credit at all. Sa ita, agtatakaw kagayam iti okra. Ay, yan na nagsakit day tabalikas mong agtatakaw ba daw nga. Masakitan ka, isumit tipod na. Ay di ka man kundi sangit ita. Kasanupay day tayo. Indarom na ka ni Marilusing. Ala, ang kakidin resultan dahil ta abindot mo. Yung ka makisarita na imbag, iti barangay hall. No di mo kaya't nawagan da ka iti agtatakaw. Ada tayo ita dito barangay hall tapno pagtungtungan ti susikyaw. Marituyang, Marilusing. Agyaman gaputa sana nabaybay ante reklamo, Kapitan. Nimot ngamin Marituyang. Agtatakaw iti mula. Ay di ka agsao-sao iti kasta Marilusing. Kuno impungot-pungot nakmag. Anya nga impungot-pungot? Sige, aminado ak nga impungot ka. Ngam saan ba tunay? Kundila ko ka itinatang ngam tinaktakaw mo lagayam. Ay di mo sang kaulit day tagtatakaw. Gaputa awan mula Marilusing. No awan mulak. Naggapuan nga ro dagijay tinaktakaw mo. Tatakaw.
Palubusan dak nga agsao marituyang Mariluseng. Saan tayo kumapabayagan day tayo? Marituyang, aminado ka kadian nagtakaw ka itimulan ni Mariluseng? Si kamat Mariluseng, puno aya nga impungot mo ni Marituyang. Wayne, aminado ak kapitan. Naipungot ko ni Marituyang, gapo iti pungtot ko. Gapo ta nakita ka mismo, nakita dagiti dua matak, nukasano nga puros iti mulak. Kwa, Mariluseng, pagkawanan na kuma. Inaramid ko na ijay, gaputa kayat ko ti makalakaw. Kunak anadiskartiak, ngam kilumagayam ti panagdiskartay. Mala, napakawan kan, Marituyang. Dahil talang, ba't ka ti or-orayak nga, men? Ti panangaklon mo, ite bidot nga ramid mo. Ay, kat, pakawanin nakmot ano na ipungot ka, iday. Ay, uwan, Maray. Nasaya ta nagpinakawan kayo. Daytoy lati maibagak Nasaya at no nadiskarte ta ataaw. Ang rumbeng la kumamit disinti ti aramidem panagdiskartay. Tapno awan mo ti agbalin akakaasay. Gapo iti dayta diskarte. Wan, kapitan, ikaray, jakon ulitan. Manipod ita, agmula akmutaw. Ala, nanatoyang, rugyamon ti agmula, tapno adamot ilakom. Saan ngamin anasaya at ti agtakaw? Gaputa sigurado, pagbabawyang to iti uti na. Ala, sigay! Detang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.